لما انت بتخلص اكل بتقوم تغسل ايدك، لما هي بتخلص اكل بتقوم تغسل المواعين، لما انت بتتعب من شغلك بتاخد اجازه، لما هي بتتعب من شغلها بتاخد مسكن، لما انت بتحب تخرج بتكلم صاحبك وتخرج، لما هي بتحب تخرج بتتحايل عليك تخرجها، لما انت بتعجبك حاجه في محل بتشتريها، لما هي بتعجبها حاجه في محل بتستأذنك، لما انت بتحط راسك على المخده بتنام، لما هي بتحط راسها على المخده بتفكر هتطبخ ايه بكره. وبعد ده كله هي بتعمل كل ده بكل حب ومكمله وراضيه تشيل حملها ومش محتاجه منك غير تقدير وعرفان بفضلها. زوجتك مش جايه تعيش معاك بلقمتها، زوجتك ممكن تسيب علشانك بلدها وشغلها وتتغرب وهي راضيه علشان تبقى جنبك. دورك بقى انك تبقى اهلها، سندها، حبيبها، اخوها، ابوها كمان. قالوا الشيخ الشعراوي نصحت ابنك ايه قبل ما يتجوز؟ فقال: يا بني، هذه المرأة تركت الأب والأم والأخ والأخت وجاءت لتكون لك وحدك، فكن لها كل هؤلاء. عشان كده أنا بقول لك كن راجل ليها مش راجل عليها. بس كده، سلام عليكم.